Kumnandi ukukhona bazalwane sesihlangene ekhoneni kukaNkulunkulu. Ngathi iviki lesithathu leli bazalwane ngishela izwi likaNkulunkulu inkosi yomthethosizi. Evini lokuqala bazalwane ngasho lokho uNkulunkulu ayifuthi ukukhuluma ngaleli langa bazalwane maqondana nesono inkosi yomthethosizi. Siyazi ke bazalwane ukuthi asikho isifundo noma angisho kahle ukuthi isifundo bazalwane ngoba osifunda uqede usengaqeda lapho inkosi yomthethosizi. Ngaba ufunda ngokukholwa, ngabe ufunda ngomusa, ngabe ufunda ngokulunga kaNkulunkulu, ngabe ufunda ngothando lukaNkulunkulu, noma ngabe ufunda ngenhlanganyelo, akufinyeleli la usuqede khona inkosi yomthethosizi. Ngibona nje kuthiwa mhlawumbe nje basilanje ebandleni khona abahlala endaweni ethile ukucala basebaqeda ngokukholwa la. Into enjalo ayikho ukuthi bazalwane, ayikho bazalwane. Sabuka into eyiningi bazalwane, uNkulunkulu esisiza bazalwane esipha ukuhlakanipha ngokuzwa kokuthi ukuhlakanipha nabe vele kuphelile bazalwane. uNkulunkulu wasifundisa izinto eziningi bazalwane basiphile emhlabeni bazalwane sisempini inkosi yomthethosizi. Uma sisempini bazalwane wasiqinisekisa uNkulunkulu ukuthi thina singabanqobayo, hayi abazamayo, abanobayo. Inkosi yomthethosizi, abantu ukunoba bakuzalelwe. Yabona ukuthi uma kuthiwa into uyizalelwe inkosi yomthethosizi, kwathi into uyizalelwe uyiyo noma ungakazi ukuthi uyiyo. Ngicela abazalwane namhlanje sibheke uNkulunkulu akubeke enhlizweni yami bazalwane ukuthi sikhulume ngakho namhlanje inkosi yomthethosizi. uNkulunkulu bazalwane ubeke enhlizweni yami ukuthi sikhulume ngokuhlakanipha inkosi yomthethosizi. Bazalwane sizokhuluma ngokuhlakanipha nje kafushane inkosi yomthethosizi. Kodwa nje umoya uNkulunkulu akubeke enhlizweni yami bazalwane sizobuka 3 kinds of wisdom, inhlobo ezintathu zokuhlakanipha inkosi yomthethosizi bazalwane. Ngiyakhumbula cishe ngo-2017 bazalwane ngangifunda kakhulu lezi zinto lezi bazalwane, ngizidla ngazo, ngizidla ngazo inkosi yomthethosizi. Ngiyamangala bazalwane uNkulunkulu ungikhulumisa kakhulu ngezinto engayifunda phambilini nangaleli avela ukuqala nje bazalwane inkosi yomthethosizi. Ngibona nje ngizidla ngesono ngigeza imoto ekuseni ekhaya bazalwane. Yabona bazalwane la eNtshotshane ngigeza imoto ngizidla ngithi umuntu uzalwe isoni. Ngikubona ngo-2017 ekuseni ngithola ngigeza imoto ekuseni bazalwane, noma ngihamba nge-tuck shop ngiyothenga i-airtime noma ngenza ini bazalwane. Ngoba izwi likaNkulunkulu bazalwane uma sifunda asifundeli ukuyoshumayela. Izwi likaNkulunkulu bazalwane sifundela ukuthi lisiphilise. Uyabona nje izinto engiyifunda ezwini likaNkulunkulu bazalwane kunengcina ngiyishare bazalwane. Ayifiki ngisho 1% engiyishare. Ayidluli, I'm sure ayidluli 1% out of 100 kunezinto engiyifundayo. Inkosi yomthethosizi bazalwane. Ngoba bazalwane izwi likaNkulunkulu ikakhulu elokuthi lisiphilise thina inkosi yomthethosizi. Namhlanje bazalwane ngokusizwa uNkulunkulu sizobheka 3 kinds of wisdom, inhlobo ezintathu zokuhlakanipha inkosi yomthethosizi bazalwane. Ngicela sivala amehlo. Baba siyabonga izwi lakho, sibonga ubukhulu bakho empilweni yethu. Sibonakalise manje uNkulunkulu wethu engcwele. Masehle thina ukhule wena, uphakame wena empilweni yethu egameni likaJesu. Amen. Lapho sizofunda khona bazalwane, sizofunda encwadini kaJames chapter 3. Sizofunda uverse 13 uverse 17. Ilaba bazalwane sizohlala khona ke la bazalwane. Umlayezo wonke uNkulunkulu angiyezona bazalwane around lama verse lawo. Inkosi yomthethosizi bazalwane. uJakobe isahluko 3 sizofunda uverse 13 to verse 17. Inkosi yomthethosizi bazalwane. uJakobe 3 verse 13 to verse 17. Inkosi yomthethosizi. Ukuhlakanipha. Yini ukuhlakanipha bazalwane? Ngiyaxoxa bazalwane, angibuza ngizazidinga phambi isandla ngoba sonke bazalwane sinaso isithombe la. Sihlale sizwa ukukhuluma ukuhlakanipha, ukuhlakanipha isibanibani, ukuhlakanipha bani. Yini ukuhlakanipha? Kahle kahle. Inkosi yomthethosizi bazalwane. Ngathi buka bazalwane ngifunda la kuma dictionary inkosi yomthethosizi.
ebeka ngendlela ezihlukene bazalwane nami bazalwane ngase ngokuthi kukho konke lokho esengufundile uma ngibeka ngendlela yami ngamagama ami ngingabeka mthinje inkosi somsimbusise bazalwane ngathola bazalwane ukuthi ukuhlakanipha bazalwane ngibhalile bazalwane abantu thamlana ngabhale ngezingisi kodwa ngizowatholisa babhale yini isami isincane bazalwane esenginaso ukuthi bazalwane ukuhlakanipha bazalwane uku-applya noma uku-implementa ulwazi osukulitholile noma i-information osukuyitholile inkosi somsimbusise bazalwane ngathi nje kafushane ine-nutshell bazalwane ngathi ukuhlakanipha is to act accordingly and put to work the information that you have received. Ukuhlakanipha uku-acta ngendlela ukwenza ngendlela edingekile ngokuhlakanipha ngokwe-information noma ngokolwazi olutholile. Inkosi yomsimbusise bazalwane. Ngathi bazalwane ukuba nokuhlakanipha ukuba ne-information. Having information is not wisdom. Ukuba bazalwane ne-information noma nolwazi akusikho ukuhlakanipha lokho. Until it is used. Uma une-knowledge bazalwane ethile noma information ethile awukakabi nakho ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha uzoba nakho uma leyo information naleyo knowledge leyo usuyisebenzisa. Inkosi yomsimbusise bazalwane. Yes, kunjalo bazalwane. Ukuba umuntu onolwazi bazalwane akusikho ukuhlakanipha. Hallelujah bazalwane. Ezwini lenkosi bazalwane ku chapter 9 incwadi yezenzo bazalwane izwi kaNkulunkulu siyathola ukuthi ukuhlakanipha izwi kaNkulunkulu lincikisa noma liku-affiliateisa nokwesaba uNkulunkulu. Inkosi yomsimbusise. uNkulunkulu ngokwakhe uma ethi umuntu uhlakaniphile ukuthi asale yena. Lithi wasaba nje uNkulunkulu awaqala kwahlakanipha manje. Inkosi yomsimbusise. Ngicabanga ukuthi mina ngicabanga ukuthi kuyothiwa waqala wazi ukubhala igama lakho, wazi sefona ile line yasekhaya, wazi ukuthi ungubani kwabani, wazi usuqayile lapho usuhlakaniphile lapho. Kodwa uthi uNkulunkulu cha. Uqala ukuhlakanipha kwezalo bazalwane. Wesaba uNkulunkulu chapter 9 lo bazalwane. Inkosi yomsimbusise. Sengicabanga okunye bazalwane engangafunda phela isifundo engisifunda bazalwane. Esikhuluma nge-information. Kwabeka isitahla kanje, wasekubeka i-information. Kwathiwa i-information uma umuntu uphile emhlabeni injengesitahla lapha ya. Njengama-fruit esihlahleni. Uma le information lena ihleli lapha yana, uma ufuna ukuthi ube nayo, ufuna uhambe lapha esihlahleni, uyithathe lolu lwazi lolu. Bese uyalifunda, mawufunda uyaliconsume babesho njalo lapha bebhale abaseyinisa lapha. Sazi ya angidluli bazalwane ngikholapha. Uma ulithatha ulwazi ufaka kuwe ulwazi ufaka kuwe uzoba nalo ulwazi lolu babeqinisile bazalwane. Inkosi yomsimbusise. Ngisithike bazalwane le i-information noma i-knowledge bazalwane ungaba nayo igcwale wazi kuthiwa nje ukuthi babani uyazi kakhulu. Inkosi yomsimbusise. Kodwa akabalwa nabantu abahlakaniphile bazalwane. Ngicela ukubeka isibonelo bazalwane uMngcwele anginikeze sona. Esithi knowing about STDs noma unprotected sex akusikho ukuhlakanipha bazalwane. Ukwazi ukuthi emhlabeni khona izifo zocansi ezithathelwanayo awakahlakaniphi lapho. Ukwazi ukuthi ucansi olungaphephile mawulwenza luyagulisa lufaka nenkingeni awakahlakaniphi lapho. Kodwa ukuhlakanipha yini? I-wisdom is abstinence is wisdom. Ukuyithiba ukuhlakanipha. Singaba nolwazi libaningi with the subject matter. Ngiyazi mina ngize ngasidlula wena. Ukuthi hayi ke uma umntelala kuba kanje. Ngize ngasidlula nonke nina. Kodwa lo nalo abesebethi hey kulolwazi enginalo lento eniyingozi lento ngiyayithiba.
abantu abahlakaniphile kulo bantu labo yilabo awu-2 abenze njani bazalwane abenza ukuhlakanipha abayithibayo yesi ngencane ukuyithiba yini ukuhlakanipha inkosi yomsimbusise bazalwane kokunye ngakalekisa bazalwane ukuthi uma umuntu azi ukuthi how to avoid isikweletu uyazi nje lokho bazalwane kepha uma esewumuntu ohlakaniphile bazalwane fanele azi asave imali fanele abe ne-proper budget fanele yenze njani bazalwane kade kukhulunywa bazalwane la ngokunikela bazalwane agive ama-offerings akhe yabona-ke lokho kusehlakaniphile-ke mayisenjalo inkosi yomsimbusise kodwa mesatsheliwe nje la njengoba ifundisa inceka kaNkulunkulu la ubaba uTshangase bazalwane awukakahlakaniphi lapho sene-information nje kuphela kodwa uma usuqala le information le usuyisebenzisa usuhlakaniphile-ke lapho inkosi yomsimbusise bazalwane esinye isibonelo uNkulunkulu anginikeze sona bazalwane knowing about the healthy life ukwazi ngempilo ehealthy ukuthi yini ofanele yenze fanele wenze njani fanele ujime fanele wenze njani ujime fanele wenze njani kube ne-diet ephilayo inkosi yomsimbusise uma uzazi zonke lezo zinto lezi bazalwane awukakahlakaniphi kodwa ukuhlakanipha ukwenza njani is to exercise is to eat well ube ne-diet e-right inkosi yomsimbusise uma nje ufice gym umuntu kanje yabona eshaya ama-sit-ups enza ama-squat ukuthi usaphilele wenzela into yokujima nje I want to be very healthy uhlakaniphile-ke lo muntu lo bazalwane ngithi okunye bazalwane uNkulunkulu isangomsazwane esiuhlakanipha ukuthandaza ukuthandaza ukusave ey'ntweni ey'ningi this is wisdom ukuthandaza ukuhlakanipha i-fellowship ukuhlanganyela nabazalwane ukuhlakanipha lokho ukudla izwi kaNkulunkulu ukuhlakanipha lokho inkosi yomsimbusise bazalwane nokuwina imphefumulo lisesho njalo izwi kaNkulunkulu lithi owina imphefumulo he is wise sho njalo izwi kaNkulunkulu bazalwane ukufasta nje uzila ukudla ukuhlakanipha lokho bazalwane inkosi yomsimbusise bazalwane uNkulunkulu akubeke enhlizweni yami bazalwane iy'nhlobo eziwu-3 zokuhlakanipha sizobuka zona bazalwane ebese ngizoziqedile inkosi yomsimbusise eyokuqala bazalwane ukuhlakanipha sikuthola ezwini likaNkulunkulu lapho esifunde khona bazalwane sicela kasifundele umama mfundisi bazalwane chapter 3 verse 13 to 17 ngubani ohlakaniphileyo nowaziyo phakathi kwenu na yabona umbuzo lo kuthiwa kubani ohlakaniphileyo nowaziyo phakathi kwenu na yabona ubani obuza uNkulunkulu obuzani bazalwane ubuza abantu ngathi ubuza ngombhoko ubuza emhlabeni wonke ukuthi kubani ohlakaniphileyo nowaziyo phakathi kwenu na inkosi yomsimbusise awucabange uma singabantu lesiphendula nje ngoba abantu singathini singathwala umuntu ohlakaniphileyo siyazi ukuthi sibali konje kodwa sizoza ukuthi uNkulunkulu lo uthi uhlakaniphile yini na inkosi yomsimbusise bazalwane yes uphinde umbuzo mama uqhubeke kodwa yonke lamavesi ngubani ohlakaniphileyo nowaziyo phakathi kwenu na makakhombise ngenkambo enhle imisebenzi yakhe ngobumnene bokuhlakanipha kepha uma ninomhawu obabayo yabona lezi zinto ezivaliwe kuqala bazalwane lezani lezomuntu ohlakaniphileyo uma ethi uNkulunkulu ubani ohlakaniphileyo na bese asho ukuthi makakhombise ngani uhlakanipha makakhombise ngani angisizwile bazalwane zifundiwe lezi zinto lezi ayekho ukuthi ngitolekele bazalwane ngithi uma kuthiwa ubani ohlakaniphileyo na bese kuthiwa ke akakhombise ukuthi uhlakaniphile inkosi yomsimbusise mina bengacabanga ezinye izinto mina amathiwa akakhombise ukuthi uhlakaniphile bengavele ngisho enye into kalusengibhekile uNkulunkulu akasho kanjalo ukuthi makakhombise ngani inkosi yomsimbusise bazalwane mhlawumbe bengathi mina akakhombise ukuthi wazi kangakanani mhlawumbe ngokwamafield ahlukene emhlabeni inkosi yomsimbusise kodwa uNkulunkulu akasho kanjalo bazalwane awuqhubeke mama kepha uma ninomhawu obabayo nombango ey'nhliziyweni zenu ningazibongi ningaliqambeli iqiniso lokhu kuhlakanipha akusikho okwaphezulu kodwa kungokomhlaba yabona uNkulunkulu uyasihlukanisela bazalwane kukhona ukuhlakanipha okwaphezulu khona ukuhlakanipha okwabazalwane okomhlaba inkosi yomsimbusise awu praise God bazalwane ngezwi kaNkulunkulu angazi ukuthi kubiza kaNkulunkulu asinalo ngabe sibhayiza kanjani qhubeka mama
kungokwemvelo, kungokwamadimoni. Ngiyabona izwi kaNkulunkulu liyahlukanisa-ke bazali lokuhlakanipha lokhu. Qhubeka mama. Ngokuba lapho kukhona umhawu nombamo, kukhona isiyaluyalu nezenzo zonke ezimbi. Sephelile nithi. Kepha ukuhlakanipha okwaphezulu okokuqala kumhlophe anokuba kube nokuthula nokuva nokulalela ugcwele isihawu nezithelo ezinhle akunakungabaza akunakuzenzisa. Hallelujah bazalwane. Amen. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Bazalwane izwi kaNkulunkulu lapho liyasihlukanisela bazalwane lithi khona ukuhlakanipha kwasemhlabeni. Inkosi yomsindisizi. Hallelujah. Ukuhlakanipha kwasemhlabeni bazalwane. Ukuhlakanipha kwasemhlabeni kuphi bazalwane? Number 1 entweni zokuhlakanipha esoyibuka bazalwane. Ukuhlakanipha kwasemhlabeni i-human wisdom or earthly wisdom njengoba lisho izwi kaNkulunkulu. Bazalwane khona ukuhlakanipha kwabantu. Khona ukuhlakanipha kwasemhlabeni number 1. Inkosi yomsindisizi. Lokhu ukuhlakanipha lokhu bazalwane kuqhamuka kubantu bazalwane. Ngokoma thinking capabilities abantu ne-reasoning yabo abantu without involvement of God. Lokhu ukuhlakanipha lokhu bazalwane umuntu nje ehlakaniphele yena engekho uNkulunkulu. Inkosi yomsindisizi bazalwane. Lithi izwi kaNkulunkulu lokhu ukuhlakanipha lokhu akuveli ezulwini. Kodwa kwasemhlabeni usho njalo verse 15 asemfundile bazalwane. Lokhu ukuhlakanipha bazalwane kwabantu ukuhlakanipha kokufocasa kuye umuntu kuphela. Ku-self. Kuno-self lokhu ukuhlakanipha lokhu kuno me. Kuno my. Me. I. Me. Kuno I see. Me see. Kulamanothi ukuhlakanipha lokhu. I know it. I can do it. I can do it better than Usman. Yabo lokhuhlakanipha lokhu kune-pride. Inkosi yomsindisizi. Lokhuhlakanipha lokhu akuthobekile. Lokhuhlakanipha lokhu ku-competitive. Thanda ukubukwa. Akuthandi kungaveli lokhuhlakanipha lokhu. Ngaso isikhathi thanda ukuvela ukuthi nami I'm knowledgeable of the subject matter. Akwazi ukuthula kungasho lutho. Funa ukuvela ukuthi nami ngiyazi lokhuhlakanipha lokhu. Lokhuhlakanipha lokhu kwasemhlabeni bazalwane ku-limited. To what human comprehend to what human comprehension. Lokhu ukuhlakanipha lokhu bazalwane esengishilo ku-characterized by pride. Thanda ukubukwa. Lokhu ukuhlakanipha lokhu it does not glorify God. uNkulunkulu akana space lokuhlakanipha lokhu bazalwane. Ku-self-centered ukuhlakanipha lokhu. Inkosi yomsindisizi. Lokuhlakanipha lokhu bazalwane isource yakho i-human thinking. Immense logic without God. Inkosi yomsindisizi. Lokuhlakanipha lokhu bazalwane into zokufocus kwi-success ne-gain. Lokuhlakanipha lokhu bazalwane ku-limited. Inkosi yomsindisizi. Kuma-natural senses. Into engekho kuma-senses akuyazi lokuhlakanipha lokhu. Inkosi yomsindisizi. Kuzovele kuyiphike. Lokuhlakanipha lokhu bazalwane it knows spiritual realities and truths. Ngisho njalo bazalwane. Lokuhlakanipha lokhu bazalwane kuthi into engayiboni ayikho lonto leyo. Lokuhlakanipha lokhu kuthi ngisebenza ngento engibonayo. Lokuhlakanipha lokhu bazalwane kuhamba ngama-feelings esikhundleni samaqiniso. Lokuhlakanipha lokhu bazalwane kuholwa ama-emotions nama-feelings nama-fleshly desires. Lokuhlakanipha lokhu bazalwane kubukeka kukuhle but it lacks spiritual wisdom. Lokuhlakanipha lokhu kubukeka ngathi hey uthi uhlakaniphile kwemali uthole zona izinto. Ya alright impela bazalwane. Lokuhlakanipha lokhu bazalwane sengigcina kwasemhlabeni ku-empty bawuhamba ngakho kodwa. Mawuphila ngakho kodwa you are living an empty life. Impilo yakhe umuntu ophila ngalokuhlakanipha lokhu bazalwane une-emptiness ngaphakathi kwakhe. Ngani bazalwane? Ngenxa yokuthi banokuhlakanipha lokhu aweneli. Dissatisfaction. Lokhu ukuhlakanipha lokhu bazalwane kuhamba ne-moral decadence. Uthe nakho umuntu
lokuhlalipha kuphethe konke bazalwane kodwa angabi nasibilo. Uthe nakho lokuhlalipha lokubazalwane abe nama-regrets empilweni yakhe. Fanele awunawo regrets uma kanjalo. Izinto fanele uyibona prior zingakenzeki into ukuthi ngenxa yokuqalibili kodwa akubi kanjalo bazalwane. Lokuhlalipha lokubazalwane kune-temporal success, kunama-temporal pleasures. Umuntu onokuhlalipha bazalwane sengedile ngakho bazalwane. Ngoba uNkulunkulu usenoziro. Ngalokuhlalipha lokhu umuntu uyaba nolwazi bazalwane. Uyaba nolwazi how to live a healthy life. Seshe ngasho igama lesitolo. Kodwa uzomthola njalo ehlele isitolo esithile edla ukudla okunekuza. Awukuthi ngoba une-knowledge engaka why kade kanje? Ngisho isikhathini sakhe emsebenzini uthi uyabuka ikhafuna hlale iphethe uhlale iphethe uyangena. Earthly wisdom. Inkosi yomsibusizi. Eyesibili bazalwane engicela siyibuke bazalwane is a demonic wisdom. Demonic or satanic wisdom. Inkosi yomsibusizi bazalwane. Lokuhlalipha lokhu bazalwane kuvela kuSathane. Lokuhlalipha lokhu bazalwane umoya ingcwele uma insiza kuthe this wisdom is the twisted and contaminated wisdom. Ukuhlakanipha okungekuhlakanipha. Ngenxa yokuthi uma uSathane exoshwa uNkulunkulu akakaze amphuphe ukuhlakanipha. Wamyeka waqhubeka kwaba nokuhlalipha kwakhe. Kodwa wase-operate ngokuhlalipha okutwisted. Izinto ezazi esezulwini uSathane namanje sazazi. Namanje uSathane ezulwini usawazi amakhoni ukuthi hambe kanjani. Kodwa uyimess naleyo knowledge leyo. Inkosi yomsibusizi bazalwane. Ukuhlalipha contaminated. Ukuhlalipha kwakhe kwanola kwaba contaminated. Uoperate ngokuhlalipha okungcolile uSathane. Lokuhlalipha lokhu bazalwane isosi yakho uqhamuka embusweni womnyama. Lokuhlalipha lokhu bazalwane kumotivatewa all evilness and wickedness. Uma lokuhlalipha lokhu kuzovela uJohn 10:10 isela kalisi ingongwe. Siyakhumbula bazalwane. Uma lokuhlalipha lokhu kuvela nje sokuzoba bazalwane kumotivatewa ukubi. Kumotivatewa i-wickedness yonke bayicabanga. Ngamanye amazwi uma kuvela ukuhlalipha lokhu akuzile ukuzosolve i-problem, uzophatha i-problem. Lokuhlalipha lokhu kungavela la thola kuneyinkinga eziningi engaka. Inkinga le. Uma lokuhlalipha lokhu kukaSathane kuvela bazalwane kuthi no soyisolve le problem le. Uzoyisolve le problem le ku-create ukuthi ingene enye problem. Uma kuthi uzosolve le problem le uzocreate ubona kuyisolvile le kanti uzocreate amanye ama-problem. Ngenxa yokuthi kumotivatewa ukubi. Satanic wisdom. Lokuhlalipha bazalwane ngathi kuyingozi kakhulu bazalwane, is extremely dangerous. Ukuhlalipha okungafanele nje uyisondelanise nawo. Ngathi it always opposes God's truth. Lokuhlalipha lokhu bazalwane kuphikisana noNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ethi left right. Lokuhlalipha lokhu uma uNkulunkulu ethi black ukhona white. Lokuhlalipha lokhu uma ethi uNkulunkulu up ukhona down. Lokuhlalipha lokhu uma uNkulunkulu ethi yes ukhona no. Kuphikwa nje lonto leyo. Kuphikisana nama-instructions kaNkulunkulu. Kuphikisana nentando kaNkulunkulu, i-will kaNkulunkulu. Kuphikisana ne-purpose kaNkulunkulu. Uma nje lokuhlalipha lokhu kuvela kuzophikisana kaNkulunkulu. Isibonelo nje i-lifestyle. Uma lokuhlalipha lokhu kuvela ufike ukuthi uthini uNkulunkulu? Uthi uphila kanje. Makufika khona lokuhlalipha lokhu no. Asase ngihamba zalwa. Andikafika la yikho lokuhlalipha lokhu kwafika lapha ndikitsheni. Wafike wathi kushilo yini? Yabona nje ngathi ngiyabona nje uma ifika nje. Lokuhlalipha lokhu kufika kumama uEma. Uthi hayi benike. How is your day so far? Pero Sathane bazalwane akanalo izwe lini. Ukuthi uyakhuluma uthi mekho. Akubuza nje lonke lo. Uthi bazalwane ukhuluma nakho romantic. Mayikhuluma ngempela bazalwane. Bakhona abanye abantu bazalwane abajabula ngeke izinto.
amadimoni ejabula ngani ngabo labo bantu labo bazalwane kusokuthi into eyiningi bazalwane kanti sesiyashumayela bazalwane inkosi somthembusise bazalwane bakhona abantu abenza izinto ezimbi bazalwane bayazana bona uma sebenza phansi kwabantu bese bengaba right mase bekhuluma ku TV babe abantu aba right nje zifu nje nabo bayezwela into ezimbi kanti bayathanda kube khona pandemics kanti bayathanda kube khona ama wars kanti bayathanda kube khona economic recession bayajabula lapho kubo ngaphakathi kwabo isethele wisdom leyo bazalwane abazalwane lokufana phela ukukholela into zonke ezimbi bazalwane number 3 okugcina bazalwane sezothetha ilokhu izwi kaNkulunkulu elithe qhamuka phezulu God's wisdom God's or heavenly wisdom inkosi yomthembusisi lokufana phela kubazalwane qhamuka kuNkulunkulu qobo lwakhe lokufana phela izwi kaNkulunkulu bazalwane basundela uverse 17 mama mfundisi second bazalwane uverse 17 kepha ukuhlakanipha okwaphezulu okokuqala kumhlophe andukuba kube nokuthula nokuva nokulalela kugcwele isihawu nezithelo ezinhle amen lokufana phela kubazalwane yazi kugcwele izinto kanjani lokufana phela amen lokufana phela kubazalwane kumotivate uthando ngiyakhumbula iqini yethu bazalwane konke sikwenza ngani ngothando ngikhumbula bazalwane amen lokufana phela kumotivate uthando ne-compassion kunesawo angisezwa bazalwane uma kuvela lokufana phela kusolve i-problem kwafika lokufana phela igama lakho Kristu Jesu kwakuzosolve i-problem abantu ababekuyo emhlabeni inkosi yomthembusisi kwakuzosolve izinkinga zabantu ababebhekene nazo emhlabeni lokufana phela kubazalwane kunomusa ukuhlonipha kaNkulunkulu qedela manje akunakungabaza akunakuzenzisa sibedile okay siyabona amen lokufana phela kubazalwane kuzibona it manifests itself with great humility lokufana phela kubazalwane kuziveza ngentobeko akufani nokumadimoni okuvela ngepride futhi lokho kumadimoni akuvumi kube khona umuntu okhulumayo alibona ngesikhathi se-COVID-19 kwakumkathi kungafuni ngisho debate kungafuni yabona la wabona khona ukuthi there is something wrong there ososayenza bangapha fanele kukhuluma babodwa kuphela abathalenja izinto abanye abayiphasisayo abafuni yabona bazalwane izinto uNkulunkulu emkhulu kangaka uyafuna ukuchallenge wayebuza ngisho Abraham bebuza ibuzo nami ngifuna ngaleze nginenqwaba ibuzo uNkulunkulu ngimbuza yona akathi asuke uyaphendula Sathana akafuna ukuzwa bazalwane i-wisdom kaNkulunkulu iza nge-humility iveza negap ukuthi nomunye naye angakhuluma naye uma kuthi ubona ngenye indlela angeza sixoxe etafuleni ukuthi hawo ukuthi ubona ukuthi kanje wena okay ya kodwa phela ke izwi kaNkulunkulu lithi ngoba kuwukuthi nokuthi why akuzi ngempakamo ukuthi no kufanele kulalelwe mina akuseyikhayirani akuseyi-dictator inkosi yomthembusisi bazalwane lithi izwi kaNkulunkulu lokuhlonipha kaNkulunkulu lokhu bazalwane kuphiyo ukind lokufana lokhu bazalwane akuyithandi show off akuthandi to be seen and braggadocious angifunde bazalwane balini laba bazalwane yazi akuthandi kuyiphakamisa lokufana lokhu akunayo i-pridefulness lokufana lokhu bazalwane it intends to make others or it does not intend to make others feel small or making a laughing stock or a mockery of their ignorance. Lokufana lokubazalwane uma kuvela inhloso yakho sokungazinto zokhombisa abantu kaNkulunkulu nibancane kanjani nazi ukuthi kangakanani. Kuhlonipha uNkulunkulu lokho. Lokuhlonipha uNkulunkulu kusuke uma kuvela bazalwane kusuke ngezini ukuzoprova ukuthi abantu abazi ukuthi kangakanani. Kodwa makuzile bazalwane kusuke kuzosolve iproblem. Ekugcineni bazalwane ngathi lokuhlonipha uNkulunkulu bazalwane kuphethe ukuthula ne-contentment satisfaction bazalwane. Uma unokuhlonipha uNkulunkulu lokhu uyenela uba ne-longevity of joy uba ne-joy engapheliyo inkosi yomthembusisi lokuhlonipha lokhu bazalwane eternal good reward kunenkokhelo yaphakade bazalwane ekugcineni ngathi no regret at all kunokuhlonipha lokhu uma uhambe ngakho awuna regret awucabange nje bazalwane ukuthi bangaka abantu abaphila bengenama regret ukuthi ngonyaka odlule nje ayikho regret onayo zero nakulo nje uqalile nje kulezi
izinyanga siyikalile nje sistengiwe uhamba uhlala phansi uNkulunkulu zero regret inkosi yomthetho usiza haleluya bazalwane enza mntana bazalwane ngase ngithi bazalwane sekubonga lokuhlanipha lokhu bazalwane ilo nalo uyayibona ukuhamba ngokuhlanipha ukuthi ucheck imotive yakho ukuthi yonke into engiyenzayo ngiyenziswa yini uzobona lapho ukuthi ikuphi ukuhlanipha okusempilweni yakho engikwenzayo kwenza i-competition uhamba ukuhlanipha kwalelizwe engikwenzayo nami ngibonakala nami ngiyakwazi uhamba ukuhlanipha kwalelizwe uma uhamba kanjani inkosi yomsimbusisi bazalwane yes ukuhlanipha okuthanda ukuba bazalwane hamba nomonde ne-competition nokuyigabazisa ukuhlanipha okune-bitterness ukuhlanipha okungaxoleki ukuhlanipha vele wasemhlabeni akakwazi bekangenza ukuthi akakwazi akekho umuntu angamukela leyo nto leyo ukuthi angenza ukuthi manje ngitholeka ngisho ngihlaba naye ngikhuluma naye okay no problem angiyeke bazalwane ngisho sohlala endleleni angeke nje mangibona kuhamba ngapha phuma ngapha awujabona ukuthi lento izwala ukuhlakanipha bazalwane bazofika yes akwazi vele yes earthly wisdom demonic wisdom kodwa kaNkulunkulu uyaxolela ukuhlakanipha bazalwane uxolela bazalwane i-wisdom uxolela i-wisdom uma nje uxolela wenza i-wisdom lapho inkosi yomsimbusisi yes bazalwane usiyayibona nawe ukuthi kune hatefulness lokuhlanipha kokho noma ku-destructive siyobona kwamadimoni lapho kujealousy kune competition kuyayigabazisa that is earthly wisdom leyo okaNkulunkulu bazalwane kunokuthula kune calmness kune humbleness kune kindness kune compassion kune loving kunothando yonke into yenza ukuphusha i-compassion ukuphusha uthando inkosi yomsimbusisi bazalwane haleluya bazalwane yes kunjalo bazalwane inkosi yomsimbusisi ngizocela bazalwane siqhubeke bazalwane isikhathi sami nesibona sithi 44 bazalwane lokho lokhu uyakwazi ukuchecka bazalwane ukuthi lento engiyenzayo ngabe iphiyo yini imhlophe yini kwalisizo kaNkulunkulu inokuthula yini lento lengiyenzayo igentle yini lithi lezulu ukufi kanjalo ukufi njalo i-honest into engiyenzayo ine-compassion into engiyenzayo izoyithela ithelo ezinhle into engiyenzayo uma kuyanza yakho yes kulowo mbuzo lowo mntwana kaNkulunkulu hayi kusho ukuthi ngempela unokuhlakanipha kaNkulunkulu ngoba ukuhlakanipha kaNkulunkulu ukuhlakanipha kwabantu kuyakhuluma bazalwane ukuhlakanipha kwabantu ukuthi do what works what I feel like Sike bazalwane ziningi ama-theories ngawalandela bazalwane okuhlakanipha kwabantu bethu abanye follow your heart ngingizwe lesho njalo bazalwane kodwa izwi kaNkulunkulu sitshela ukuthi inhliziyo injani bazalwane iyakhohlisa awucabangele manje lokho ukuthi follow your heart follow your feelings ngingenize yabona impela yonke le bazalwane follow ukuhlakanipha kwasemhlabeni lokho bazalwane sasizwile ngezwi kaNkulunkulu ukuthi ukuhlakanipha akusikho ukuhlakanipha okuphelele lokho inkosi yomsimbusisi follow your heart yonke ethi mama ayilanda inhliziyo yakho umuntu ayilanda yonke iqumbu lapha follow your feelings abalandela ama feelings akho abalandela athi ngihappy namhlanje abuye ngapha athi namhlanje ngisasukile kanti izwi kaNkulunkulu libekile nje alindaba how you feel today uyasemthandazweni alindaba ukuthi liyala namhlanje uyasemthandazweni alindaba ukuthi isonto namhlanje yes angizozona uzokhoza uNkulunkulu awuhlala uzakuba kuvuma i-wisdom leyo bazalwane something lezi bazalwane i-wisdom leyo bazalwane kaNkulunkulu leyo i-wisdom kaNkulunkulu leyo bazalwane igama layo noma ngasho igama layo bazalwane noma kuthiwa phronesis i-mindset or i-fixed mental attitude ukuba wired ukuba ne-problem ngaphakathi kwakhe eranayo i-wisdom leyo bazalwane kaNkulunkulu leyo noJesu inkosi yethu waye kanjalo bazalwane wayene-problem eranayo ngaphakathi kwakhe i-problem efixed ukuthi noma ngakuthiwa kunjani uJesu inkosi i-wisdom kaNkulunkulu leyo bazalwane inkosi yomsimbusisi i-demonic wisdom bazalwane yona ithi yenza noma ngabe yini as long as uzobenefit as long as uthola imali ukuthi thana umuntu oshadile ayine ndaba leyo wisdom leyo
Sithi hayi nami phela ngiphila ngikusavayo. Ukuthi uchitha imshado yabantu awunendaba lento leyo. Esidome ezokunikeza u10,000 ukuthi ngqoqe isitolo semoto la amnike 8,000 isitolo semoto la ukuthi uma ngizogqoka. La ngizogqoka la ngizobazana. Ikhanda konke uqoka ngene ikhanda lapho konke. Yabona uhlala phakathi okudibona akunendaba nazo zonke izinto lezi ukuthi kukhala bani cha as long as I have my way. Akunendaba ukuthi yakhala umama akunendaba mhlawumbe. OkaNkulunkulu bazalwane khona ukuthi do what is right no matter the cost. OkaNkulunkulu ukuthi yenza into right. Inkosi yomsinkosise bazalwane. Ukuhlanipha kwasemhlabeni. Ukuhlanipha kaNkulunkulu, ukuhlanipha kwalelizwe. Ukuhlanipha kwamadimoni. Inkosi yomsinkosise bazalwane. uJesu wakhombisa ukuhlanipha kaNkulunkulu bazalwane. Uma elimo bazalwane wenqaba ukuthatha ama-shortcut. Uma elimo bazalwane wahlala wama ezwini kaNkulunkulu ukuhlanipha lokho. uJesu uma ebetraywa bazalwane wakhetha ukuxolela ukuhlanipha lokho. Akakhethanga irevenge. Inkosi yomsinkosise bazalwane senzo kulenza bazalwane sisofunda amavesi athe ukuthi babaningana bazalwane senzosho nje umlomo bazalwane uzofunda abantwana baNkulunkulu ngizocela mama amanye ngizowasho bazalwane ngizowasho nje ngomlomo. Okay, akwasho ngomlomo isikhathi asavuma bazalwane. U1 Corinthians 1:24 amavesi bazalwane obhalayo akawabhali phela awu3 ileli kade funda umamfundisi ebese kubayilele ngisho manje u1 Corinthians 1:24 elikhuluma ngokuthi uChrist uyiwisdom yethu. Yabona thina abantwana baNkulunkulu sine wisdom ngaphansi kwethu. Bese kuba u1 Corinthians 2:14 inkosi yomsinkosise elithi izwi kaNkulunkulu unnatural man umuntu wemvelo izinto zikamoya ziyi-foolishness la kuye. Bese elithi izwi kaNkulunkulu ngenxa yokuthi zihlolwa ngomoya manje angeke azazazi ngeke azibayiqonda. Inkosi yomsinkosise ngamanye amazwi umuntu ophethe ukuhlakanipha esiphiwe kwani bazalwane okwalelizwe uma ezwa ukuhlakanipha kukaNkulunkulu vele hayi siyezwa bazalwane ngenxa yani i-state hakuso. Ngizocela bazalwane sibuke nje kafushane ukuhlakanipha kaNkulunkulu nokuhlakanipha kwalelizwe eBhayibhelini. La kuvela khona ukuhlakanipha kaNkulunkulu kuvela nokwalelizwe. La kuvela khona ukuhlakanipha kwamadimoni kuvela kaNkulunkulu. Kanjalo lama vesi siwafunda bazalwane ngenxa yesikhathi bazalwane. Ngizocela mamndaba ngicela uzulela uLuka 5:5. Luka 5:5. Sabelo izenzo 20:27 bazalwane noma ningavulanga ngilalele nje kuphela ngoba ngicela kuvula abazalwane engibasho bazalwane. Luka 5:5 izenzo 27:11 mamfundisi uGenesis 41:38. Hallelujah. Luka 5:5. uSimoni waphendula wathi, Nkosi, sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho siyakwehlisa amanethi. Amthabona bazalwane la bazalwane ukuhlakanipha kaNkulunkulu kufika ukuhlanipheni kwabantu. Ukuhlakanipha kwabantu uSimoni siyazi ukuthi wayefundela ukudoba bazalwane. Yabona wayenzile i-oceanology. Yabona into bazalwane wayazi ngizodweba azineyikhathi aziyonke ukudweba kanjani nini. Amthabona into bazalwane uthi sasiqedile ukudoba thina kodwa ukuhlakanipha kaNkulunkulu ukuthi uyela mkhona nengizofika lehlisa amanethi. Inkosi yomsinkosise ukuhlakanipha kaNkulunkulu kwazobonakala sehlulekile ukuhlakanipha kwabantu sihlulekile experience yabantu. Ukuhlakanipha kaNkulunkulu kwazoyibonakalisa. Yes, awuqhubeke mama kusukele sabelo mama mfundisi ngitho 41 ngithi 41:38 mama undaba ku18:41 1 Kings 18:41 1 Kings 18:41 1 Kings awusindra brother sabelo Ncwadi yezenzo 27:11 kepha dunaye ekhulu verse 11
Kepha induna enkulu yethemba umshayeli womkhumbi nomniniwo kakhulu kunalokho okwakhulunywa nguPawulu. Siyalwazi udaba. Babehamba na uPawuli washo isexwayiso eza ngokuhlakanipha kaNkulunkulu esakhuphula abazalwane. Bese lithi izwi kaNkulunkulu induna enkulu yethemba ibazalwane, yethemba umshayeli. Mina ngithemba umuntu ofundile. Inkosi yomsindisisi. Nobani futhi na lithi wethemba nabakhandi bomkhumbi. Inkosi yomsindisisi abazalwane. Ngamanye amazwi angeke mina ngiyithathe into eshiwo umuntu ongenaso isihluku ngesemarine engineering. Wethemba engineer abakhande omkhulu. Ukuhlakanipha kaNkulunkulu kuthi khona kuthi no. Lo hamba lo akufanele sithathe lo hamba lo. Angithi bona hlangana ibazalwane ukholaida ukuhlakanipha abani kwalelizwe nokuhlakanipha kaNkulunkulu. Ekugcineni lapho sifunda khona abazalwane siyathatha kaNkulunkulu always phezulu. Asundela elandelayo 41:8. Wayesethu ufaka ezingcebweni zakhe. Kancane usabelo uzosundela u2 Kings 7:1. 2 Kings 7:1. Kubeka mama. Wayesethu ufaro ezingcebweni zakhe. Singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu na? Ansiyezwa abazalwane. La wayekhipha imbazalwane iadvice economically uJoseph la. Inkosi yomsindisisi abazalwane. Angiyabona wayesho ifanele kusave kanje 20% emabeleni uzothathwa ugcina kuma bands kanje engqolwaneni uzogcinwa kanje uzosave kanje for isikhathi esingaka every season linyaka ngaka uzosave kanje. Ba wathi uFaro siyamthatha umuntu ongasenzela yonke lento le bazalwane. Wavela appoint uJoseph. Inkosi yomsindisisi wam-appoint uJoseph abazalwane wazosolva inkinga yomnotho. Bekhona abenze i-accounting. Bekhona abaphethe BCom njengobrother Sabelo. Ayimthandi izandla abazalwane. Wa-appoint uJoseph abazalwane engayenzanga i-accounting. Kodwa wazokhaza ukuthi food security singayimaintaina kanjani for isikhathi esingaka. Inkosi yomsindisisi abazalwane. Ngenxa yokuhlakanipha kaNkulunkulu kuthoba. Yabona uphethe ukuhlakanipha kaNkulunkulu umntwana kaNkulunkulu uyathoba. Mawuphethe ukuhlakanipha kaNkulunkulu uyathoba. Uzokhamba kanje. Hamba nje kahle. Mawuhamba kanje, konke kahle nomsibande laba zona ngisengalo nyaka la. Abanye eziyabana bathatha ukuyithoba bezini, mabezenza njalo. Yabona ngathi mhlawumbe mawuzohamba yabona awazi kanjani lapha. Wahamba amahlamvu shoulder baba chest out ngathi uyayitshela ufuna uhambe lapha ngafuthi. Mina thina inkofana thina isipheke esikuphike lapha. Thina nje njengoba singenalwazi nje unomoya ingcwele ngaphakathi. Unomoya ingcwele ngaphakathi. Yabona njengoba sinomoya kaNkulunkulu la ngaphakathi kwethu bazalwane unokuhlakanipha konke. I-scientific wisdom iphethe, i-spiritual wisdom iphethe. Esikoleni uyafunda uzofunda uphase. Uzofunda uphase nje ngaphandle konke uphase nje kahle impela. Asikhiwe isikhathi bazalwane. Afundela ndela bazalwane. Nkosi yami. Amakhosi esibili, amakhosi okuqala isahluko 18:41. Wayesethi uEliya kuAhabi, khuphuka udle uphuze ngokuba kukhona umdumo wemvula enkulu. Uyabona engazenzanga nezifundo zeweather. Yabona ngakuzanga bekuzibala bazalwane ngibhayela lapha phansi. Engazenzanga izifundo zeweather. Ometho kanibani yabona engafundanga oweather kanibani engakwazi ukushiya kwi-satellite mhlaba ukuba ku-satellite kodwa wathi khona imvula ezayo. Inkosi yomsindisisi isikhathi bazalwane awafundela 2 Kings. Mama ngizocela usifundela uDaniel 2:28. Mama undaba Daniel 2:28. Uzofunda amabili singaqedi bazalwane abakustana. uDaniel 2:28. Ebese usabelo ngizowasha umlomo amanye bazalwane. Bese usabelo esifundele
Exodus 7 verse 12. Exodus 7 verse 12. Daniel 2 verse 28, mama. Ngizolishela into lokufunda. Awasondela mama. Amakhosi esibili. So yes, okay. Amakhosi esibili chapter 7 verse 1. Yes. Wayesethi uElisha, zwanini izwi likaJehova. Usho kanje uJehova, uthi kusasa ngalesi sikhathi iseya lempuphu ecolekileyo liyathengiswa ngeshekeli, namaseya amabili ebhali ngeshekeli esangweni laseSamariya. Angiyeza bazalwane nceka uNkulunkulu lapha bazalwane isho ini isho ama-financial ama-graph ama-finances angiyeza bazalwane niye noma ama-financial market ama-graph ukuthi irandi le-dollar lizobe limkanje njengamanje uma liqhathaniswa ne-Japan yen, uma liqhathaniswa ne-US dollar, uma liqhathaniswa ne-Canadian dollar, uma liqhathaniswa ne-Chinese yen, uma liqhathaniswa na angithi ngibona nje bazalwane ukuthi dala kanje akekho ongazi ukuyipredict abazalwane kodwa inceka kaNkulunkulu yafika abazalwane yathi kusasa irandi lizobe lithi maqondana irandi maliqhathaniswa ne-dollar lizobe lithi uma i-Japanese yen iqhathaniswa nepula noma nayiphi currency ama-major currencies ne-euro noma ne-pound lizobe libiza kanje. Inceka kaNkulunkulu yafika abazalwane yasho umnotho ukuthi sasa kuzobe kanje. Akubanga njalo bazalwane kwaba njalo. Kodwa ama-economic experts, ama-economic analysts ayizofika how come usho kanjani lokho? Uyayazi i-GDP ukuthi i-GDP bayazi sabela i-GDP awubazi kusho lokho ungayifakanga i-GDP ko interest rate zonke lezilo inflation zonke lezilo uhlapha kaNkulunkulu bazalwane ukuthi angiveze ukuthi uhlapha kwakhe uthobo ayifunda bazalwane lesikhathi. Daniel 2 kepha kukhona uNkulunkulu ezulwini owambula izimfihlakalo wazisile inkosi uNebukadnezari okuya kuba khona ngezinsuku ezizayo iphupho lakho nemibono yekhanda lakho embhedeni wakho nakho. Amen bazalwane. Siyabonga mama sifunde asavuma bazalwane. Inceka kaNkulunkulu yasho ini yasho bazalwane i-political ukuthi izinto zizobe kanjani. Yabona le qembu leli kusayo lizobe seli kanje naleli lizobe seli kanje. Yabona iBabylon empire lena izobe kanje. Iyeza ezongena empire kuthiwa yini na okuthiwa ama-Medes and Persians. Angithola bazalwane esho kanjalo ukuthi engiveza ukuthi engayifundanga i-political science. Engayifundanga ini i-geopolitics. Uhlamba kaNkulunkulu kuthopha. Noma ungenzani wenzeni. Uhlamba kaNkulunkulu kuphe. Daniel bazalwane lapha zebehluleka bonke ukusho inkosi iphupheni uDaniel waqhamuka uzotolika bazalwane. uNkulunkulu abengikhomisa khona abazalwane ukuthi kwakhulwa ngehlanganisi zaseBabylon wayidlula. Lize lisho izwi kaNkulunkulu ngithi uverse 20 lena ukuthi batholakala uDaniel ba-times 10 ngokuhlakanipha ukudlula zonke ihlakaniphi zalapha eBabylon. Inkosi somthusise bazalwane. Okunye bazalwane kuGenesis bazalwane. Uma uNkulunkulu efika lapha eGibhithe baphosa uAaroni nobhuti wakhe uMose nalabanye bayiphosa ama-wise men babiza kanjani izwi kaNkulunkulu. Abantu abahlakaniphile aba-skillful ekwenzeni zonke lezi zinto lezi bazalwane ze-magic zonke lezi zinto lezi. Kodwa kwatholakala ukuthi ukuhlakanipha abeza ngakho oMose kudlula okwalabo ukuhlakanipha. Nkosi yomthusise bazalwane. Hlampha kaNkulunkulu kuthopha bazalwane. Sengigcina bazalwane. Ngithe bazalwane even i-human wisdom is at a very advanced stage today bazalwane njengoba sikhuluma nje. Ukuhlakanipha kwabantu bazalwane sekuhamba ibanga elide kakhulu. Technological na-medical technological ngokwezobuchwepheshe, medical ngokwezokwelapha bazalwane, military kwezempi nokulwa, kune-4th industrial revolution bazalwane. Kunento esithiwa human cloning ezenziwa abantu bazalwane. Izinto ezisabekayo lezo. Kuno-transhumanism. Kunohlelo bazalwane. Transhumanism la kushintshwa khona abantu kufanele bashintshe bafake izinto ezithile emzimbeni wabo abazophila nabo. Ukuhlakanipha kwabantu lokho bazalwane. Khumbula ukuthi uza ne-mark of the beast. Kunama-technology enziwa ku-agriculture bayawazi obabukhosa bazalwane. Kuno-GMO. Hlukene ngakwasitela ngelabo bokhosa. O-GMO no-organic imuphi umehluko khona lapho.
yenzelwani i-GMO why o-seedling zonke lezi zinto lezo zilumbaniswa kanjani imbewu akurayithi lokho akubagulisi nabantu zonke lezi zinto lezo bazalwane nkosiyambazalwane ukuhlakanipha kwaleli izwe konke lokhu uma ukusummarize konke bazalwane i-answer yakhona ithi is equal to 0 ebese futhi lokhu abathi benza abantu impilo zabo zibe ngcono ukuthi uqabadiswe abantu semqedile bazalwane ukuhlanipha kukasathane kwavele ideni bazalwane mangifundisa kaNkulunkulu lonke bazalwane bekhombisa ukuthi ibhenki yonke bazalwane isaphakathi ukuhlanipha kaNkulunkulu ukuhlanipha kaSathane waveza ukuhlanipha edukisa umama uEva uNkulunkulu waresponda wathi inzalo iyothokoza uSathane ukuhlanipha kwakhe bazama ukuthi akhoraphe zonke izinto ezingenza ukuthi lento esho uNkulunkulu ukuthi inzalo yesifazane iyothokoza ikhanda lenyoka ingenzeki kodwa iyagcina yenzeka bazalwane ngenxa yokuthi uNkulunkulu umkhulu kakhulu bazalwane akanakulinganiswa banakufanisa wazama uJesu wasihamba kwabula abantwana washluleka uSathane inalapho bazalwane ngenxa yokuthi uSathane ukuhlanipha kwakhe kunjani kuncane kungaka ukuhlanipha kaSathane itolisha lincane lingaka bazalwane yabona nje wena njengomntwana kaNkulunkulu ukuhlanipha kaNkulunkulu mawuno ukuhlanipha kaNkulunkulu kabayingcwele uSathane uthi kulinda kakhulu ngapha athi ulinde ngaphume ngaphansi athi ulinde ngaphume ngaphezulu ngayilanga ungaphunda uzophumela emekhona ujabule kuye kanje uSathane ujabule ngemali ukuhlanipha kaNkulunkulu too much lize liphizwe kaNkulunkulu ube wayazi uSathane ehlaniphile bazalwane wayezobona uzotrashwa mina mawuzalo uJesu angimlaye uNkulunkulu ngenzi lutho ngenxa ukuthi akahlaniphile bazalwane uhlala kwakhe itolisha encane ingako wamubulala uJesu wakhe kanti akazi ukuthi uyikwasa ngokwakhe wamehlula uNkulunkulu uSathane wambitha ilizwi game inkosi yomsebenzi bazalwane cela bakhoza sibonge izwi kaNkulunkulu bazalwane